Vraiment, montrer mais Petra Benak, ninke tout, wat. Mais dat pedon me jouwong me sta, je wat tuut pinuide gien, mais maria tuut paur joie. C'est une famille où je bras. We kennen met plaats niet met de unen negeer, al renke monde glasgoed modal. Più ne wat dal het ergeer ar pot per plach. Ali ze dal het a khossa eger. Gil met u pe pot per plach. Ja lies ja, na ze pante montre de mais lies a khossa ze we dal het eger. Ah ja. Larms geder dom bed de dausik, mais pem yo marwed jowang. C'est tu me yo a yowanka. En dausik bit. C'est tu va Ebro moi ga joia déjà da gereist jum memes. Ne he war on temik bido regar famil met ne he tout den dut an im occupé de houtor peus bet de Ja nunke be malheureux car tu dois de moi tu de agvazada yo a labour kenan. C'est tu ne me sta ba we hachlas we in kasse de zule zout. Da hwervlas. Da war hachlas, me soms we no yo 6 space bier. We no tout les autres pas we school pas de nan quoi pas de vacances we no tous les autres ta maintenant nos tu da hoe de wil juist en ken mon de school ga je dan 4 km da ger 4 km c'est mo 12 km quasiment 12 km ben is over ga buto kot mais Drie chauffal ou spen. Drie chauffal ja mais Nike bed, Nike daarna dus begeer de muur pond ding met me sta, gewoon wel hogen in dan de geer is om mijn pensioen. Wel hogen in dan ben Mr. Geer is om mijn pensioen. Agus goude vi bede e sordor pugur ranker sur a war e seve la brede de zar Ja, mintin. na he zeo aga namzerval legoan. Ie, c'est tu dan hoede un bedet de gad wa hoor, mes la der wieder dan dordon. Ja, men mestra memestra en pelen pa war bar skol e war re de tibi mern. Ja, ge jume me boek, dat is ribi omern. Boek petam de school da hoede, mais no ket kalzadra da lipa da pense. Ban ezuben na en tambara. Be wa onti ke me he vido bar buete da rugale. Ja, tiese joa ga zia rugale botte da gemer da ag modal da hoede jo gantine school quoi. Ja. Me Argentina zo det divisator. Divisator ja jo kenne me da mentionnerese da gejume da zribi de pense donc da a mer da jo en school da gebotte da jo en school. Ah, je wil just. Even just. Ali is egoan, me hetost in anter pedri harder da oberhose in nos. Arog me henenga ger. Parce que la Kenyana tau sur valr spenden da zon de ger, sur. Ja. C'est tu deux de nos ma enga me ger. C'est une ha mo kenne met de ober wat verju dober. La pense azaude heno hau. Ja. Mais c'est pas d'un pas enga neger we prest va hafe dinja gen tambara. Age groge gasen wazar kenen dober wat de verju en erzula zaut. En ne wa ken an dra or gar ge rebona revi de choadur ti ou la zaut goude an de school. Pas évidemment. Mais ben obligé kenan tous les autres que plijou de rea dinlen. A taor azo ken plijou de obligé dinlen c'est tu me deskiren va le sonhu non ga en kenai poignu stambe. Non parce que de jour je vais habit pon et qu'à penser. Ad ar gomp pa de warioù dobar ger e oa di ez a war pugur ne oa ket kalz a sklerigen baz ar ger. Gad a goulou, gad a vougien, petam da goulou lutik. Da pense moi dou la gavad, mais vraiment meus ket ken. Da pense moi dou la gavad. An de yaouang in ton pelen nous en ket peta e goulou lutin. Metra pi al expliquer da chilover yen radio brezizel peta ne oa goulou lutik. Goulou lutik yo lam pigeon e da houta, hein? Me zunen memes var ben is je helke petrol was. Jo buschen her met quoi be ke wel kal hadragata. En tam ik bien en dro me pas. Ba houden is be lam brassor. Gan der weer in war na ma
Da hude zus bet lamchou hag helkez istribil hag rehe sklerige kalz murne. Wie lak de zantrust. De handtrust. Ja. Ja, ik wil in de murk ook. C'est tu y var vela. Ja. Hag a lanterne ook, la liesa renken ober nahe met me sta pa de goan, diskus a lettern. Da gas ba khreger. Ja. Da zikur vasad der boer de luanet na jo doberie da vugale. Oh ja, vugale occupe de pensée. Oh ja. Zikur ne da zrallan da ober meradra museko. Zralio boer de zout ben. Ja. Me metre pas da vacances ou e war loske da ziskuiza ne poe nitra dover pas da vacances ou metre. Ben, pas da vacances modal pa vehe mintina nos me zout da ziwol. Na zo beteg me donner da Dordogne, modal hag da me he zout da ziwol da hude ve helardin skubanti hag aus Amirien. Bien. Ja na me he dobrie. Hag pad miseven was hadden no Mariet Gwynan. Hag la redin la cadeves da ha Gwynan pasien da ha kesten nu kwa mondere ne miseven surtout da zien. Hag la redin lopa var wasin. A blamur do den voda en dro da jum va dro arger kwa. Den voda en dro da gwes pe setu hele mondege haneo da hanos da hudene. Mos na me he dobrie. Gwalgarga de votives ne. Ben ja, aus Amirien mo dobrie da hude ben. Jo ken me dendra dare mon gada zout. En dro da. Ja. Oui, wie daben merveien bargeer petraman de rankerkas merveien dar park. Oh, en Rubenhagen mes bekasse da park mes aliese do in de guerre da ze Amirien. Ja. Dar zul ne, penos an de basser zul. Ben zul ne we he pauda no vrintin, be beil, an lod, we os rode an no vrintin, hag we he dar service pandes. No denten da chatalo hasse mees, hag se tout. Hag al ne he da no vernbret, hag alies da gusperu. A da hude don lip don lech makaren, da chai domino, pe da me an labor yo dober da pauda no vrintin. Pe da plage no vrintin. Hag alies ba fermi un tiega chubras, we he da uko. A mes mevel hag plach pe evit ober a labor. Ja, mos do a vius. Ne oa ket moyen da zi chapi morse da vant ober a brumena den benaka. Jo, da pardonio ge se ve hier. Hag for les neven, surtout, évidemment, jo a kenan, jo a erguel, quoi. A peur a for les neven. For les neven, jo a da... We he da lun atao, da lun kentar mis pe da lun d'hiver a mis meus ket rejouj. Me non ket bekals, kar me zo bekaset da un d'an Dordogne da houde, non ket bekals. A penaos en histor an Dordogne, sa pe glema han ar prek deus an Dordogne a he. Ja, hem un bedet, balamour moa c'hoar hag joiat di, hag... Setu me zo bedeet di da zikur nahi, da labouret d'ober i labour, car Mariet Bugale noa setu me zo bekaset di. Hag eno, labour jo aie dare enten da Bugale, hag goro zaout. Evel just, goro zaout ribou da yer da gwazi, Mariet gwazi joan. Car eno eus gret foie gras eus ar hat. Na o specialité eno ba... Setu nahe me he reha gwazi ze ve he renfermet a kaset war a peuri da houde ye. Hag raog ma ve hen laset he renket gavi aneo. Penaos a vi gred ne he? Ben nahe ve hen laket ba hen erzal gram hag jo ket da hulu memes ba nun za gram ze. Amor nahe e chumen tranquilo hag a profiten gölor. Tegen Susan permis a raug ma wehen lahet, wehen gavet gant en tenuren. We leket deo ino bek, hag leket mais in eno. Beteg bek ma wehen. Ma vin ket kar mi. Ja, mos edo.
Men ne oa ket rezi da obligenez o da zibet traoù egez a Non, valo ket c'hoant. dour e deo evit disken hag e vefe, non, bouzet renker a mod da lakaat an antenouan, surtout ba no hornalien, no... Ah, ya. Arabat deo zachen tu kontrolier ken evet. Da houde neuhe me ana het da verza ye, an man me he verza diou Jesusen. Mais pa ve a foie gras, en ken man da verza ye da... Lach me do a voir, quoi. Ah, ya. Ja. A be war mahet express evit an dra hai. Ja, maar had de joag a tos a 6 kilometer da houzo mem sta. Tu va brekaer, jo kenne me en nazen na joag, da on da mar. Nik gad an egen deuxième gad en nazen na voiture, quoi. Ja. Hag alies va brekaer ne mort da gas, merenke mon war velo overleg. Da jure jo ke blas va voiture. Hag je me change et no a labour d'ober kenan e geer e nan, no c'han trou a fon da an os, hag an azen na jo reskuis, hag ne helle fote ket an bal egen, mouse do. Ava brekaer pet an oget, ten an da ha limoun, hag mon e unen ba ha limoun a loska an azen a bod an en, a dan da geer ba gada voiture. Da vil an ner en gaud da o. Blamor der da von da trou a fon. Alias a fon he trou he da hamintin. Hag ve mat da geer het ben an os. Ah, ya. Ja. Men he oa... Gore ve ken an o. A fon na jo a makero ha du regain doket Ne oa ket kalet. non ke kalet, quoi. Ah. Non. Mais na jo fon hag jou me glas. Hag no a vertus ken an mem sta, blamor ser vehen hag jou me hag jo a glas. Na jo a fon mat, quoi. Ne vi ouspen vi omtroch met a he. Da droeg, du regain ve, en trou ve, da gent da houde ve get en trou halla da. Hag ne jo a choum, en manner kos, manner hag zo ve gwechal manner peta lang med dana, manner château feudal, quoi. Jo a dour en dro tout. Ah, ya. Da point se be de gwechal, quoi. Ja. Mais vraiment, jo a vennog hag jo a stanket gandol, jo a stanket hag eno justement ve hegele da rosi pagare. Anna jo var en disken hag hele lesker dour da redet, setu pa de a hor, anna a zave a fouenn a zave kenan. La var edom ne he mon deus milizak betig an dordoin me andra oa change bro kare an man he. Ja, mais nik e milizak don an pense, me jo a bouzegnel da pense. Ah, ya. Ja, na jo change bro tout à fait. Ah ja, on a zo sur. Der is wel erg met on engaat, et don kaset da vendange. Da di en vendean jo eno choum. Ja. Hag setu ga en drôle gwelet ne o trivi penons jambon kris hag fouez hag poanzat ren maret volaik. Na he veven muet tout, bevaren di var antieges. Ah, ya. Zien ke jamais, di var antieges ve he bevet. Maret volaik kenan, maret fouez jo ye, setu mosse o bara brennen, quoi, modal patates a traoù mosse, mais laharen maret volaik da vit kaudachit. Ali esa, ya. Ah, ja. Ah, ya. Hag peze moa karet souezet don bet o vele de neo tribi o zouben. Hag o lakad gwin ba hana siet Virisa. e virisa hag even nahe da houde hag eren a nahe jo ba chabrol. Hag la war en din o beren vele hout o ye me donger mo da nahe. Non. Mais modal e vehe plijadur en vendange ye, re yaouang kuz. Ah, ya. Oh ja, vehe kanouen plijadur kenan o vendange. Men ne oa ket diez d'or e nim gemeska deus an dudal, pugur e oa neve deut ben dordoin, ne an dvaillir den. Da goumans mem sta en em gaem gist estranjourien. Petra benag eno jo a mare ad estranjourien, a blamor ne jo a ekchoum e kitchen e rivière, hag jo a navigable, l'isle esker houti,
hag izursen e perigueux hag eno base des chalins, hag chercher geder loan. Ja, de peniche. De peniche. Ja. Hag ni eno justement a yo a usinio daou 3 km a yo en usine vien benag hag vadro a re en usinio ze yo a kalz yo a ties vid an ouvriarien yo a eno da Suisse, da en Italie, yo a Real, da Espagnol yo a ye de portugais. Hag da en dro da re en usinio ze zian da verzava man. Ah ja. Hag a liesa zian da maneurioù, pa velen ties brau amma matre me zo zagen da brinna man ka modal a Real no brinnen kikal zaman. Mes bah maneurioù en a verzan man hag eno zeus maret maneurioù. Bord ni yo dans une vallée quoi, une vallée de la Dordogne. Ah ja. Il y a puni de gala comme ça. Donner a tout butune e gred eno yelander mais genau ne. Hag guini quoi. Ja, nus ke get as ook ding dan nus la ke hanon da vele de evroal quoi. Ja. Ja, c'est tu Ni men metra peu ska I ruamsa rond to mit remer orbet. Genau, mas kad vam ze gnu uspen en e manere dem Schumacher mes jo korune met diogram dem. Gusin gergam ag ba gusin weg ma yo mar vugale henkele eno yo do penrevele me me yo ba en donjon lagwele. Ag yo prennes bev hore. Dat u eno alies mes belen de blammer en em gaan ba en prison. Gis mechen bit ba en prison. Ja. Dat u eno mem modalia mal modzondegia. Mal kenam modzondegia. Petra benag moge kemal deset ben fin mem sta me mal modzondegia kenam. Ja, avro. Oh là là. Was ut a yo dilos e blaves ugen ag an office central landerne no kas no delege tut evidemment gad a re yo o klask tiegeshu mose un da nakiten parce que reno yo le na tiegeshu ag yo gulu. Ah ja. C'est du yoken kregi labor dovar. Agama va ama yo ket tiegeshu lip de pense. C'est tu mared reablige deo labor douar yo zobedet da velet non ke oblige de gemeret. Non. Mais en fin a voyage yo pas deo monadon. Ageno ze a da upedri da office central ze a gato. Das ist que deo plea hedo antiegeshu. Aga condition. Même ze brur yo e khores lodal yo ya da notegaron cuisine de diu cuisines moino de cuisine in notegaron ni ag en dordogne yo yeko Mahemator ewa ar ferm ar gwil Michael varantus e vima wa am metra uspen. Mahemator yo e doaya are ze agis metayage no ke disem da zi vursi gwen gebet Anan. Are no kenem kregi no labor dover parce que yo a chatal echau ag ostilio yo da labor di nemet e renken partage tout a pese ve heguerzet ag memes num a chatal no da lesker varoler. Ah varoler, ah ja. Are ve poiset zaut a chatal ze ve poiset na rengaut a da hude poar memes pues da lesker. Parce que hendro. Ah ja. C'est tu m'avais ved liu a chaud da versa ag leas pe ndre managal ag pese ve banduaru ye memsta ana yo da partage ganda mest. Na yo da partage ganda mest tout. Ag voilà il memst tout da pese tout. Tout d'un trou yo da partage. Ah ja. So was a man pe dom ba antieges da pe dom da ferm. I dom tout dem quoi en trou. Ja. Nemet hoe zijn ket pegemen daarbij prise guinis no da pensi da prise guinis que fin trou no da fournissa kenan da mest. Ah ja. Mais na man me verze a man khatourn ken e verzeno a khatourn kerige de lur am ba Bretagne. Da pensi verzenesquet retourne 3 francs quoi. Ja. Agama ve ke gwersen nemet 3 francs à l'ur.
e Bretagne, pense. Nemet renken galupa da versane, quoi. Muia ma versane, en ties avistri, quoi. Men ne oa ket gret pa purio evit an dut, kemeror gerigis evit pemploa, degloas... Non, parce que c'est non. Da houses eus bedeu les ennou goftin... Mes me goftin... Même sta jo contra benag evit... Mes mared ne he lare deo... Wehen ket lal het ken, quoi. Ma wehen ket marvalach da labourat, petamad ma... Anahe armese edo armesti. C'est tu waten berza fin ar gant da kimpen onti, fe ontiegez hag ar akermont kut egiz Ja, c'est tu ro ket kalz a... Ma kero a gouraj dan den vichou vid labourat pa segur en ket vehket sur de jom, quoi. Va mam vazad a yoia die, mes va mam pa no gwele da zul don engad gaftinja ge zoia da no vern. Hag jo den nilis no religion ja quid da hano a raug med oeda hale me. Brema ama engave den veli. Mes da pense no no ke plus ne dol no lar da vazad no dem da geren dro. Gwele de hoga de hokar den tieges vanage Bretagne. Man ne joue inquiète, non l'arrête. Non. C'est tu vant de kenker kenerge. Kerken de de guerre, donc je me de hort zaral même. Ah non, fin gafkerini de deux sembles de guerre. Ma train no tripe vers deres de Ober tritout, quoi. Mais mes jours une bedeu de me do jawong ne pense, me do jawong ne pense veloch pas ségur na je blave zugen mais organes de blave seitek. C'est tu muskedre a jonge. Non, de juste non. A goskoude o c'hoar oa chomedi. Non, mais au moins jo kedet da hout nemet da blaes per varnugen. Ah ja. Min lauhan per varnugen, ja. E do di mesit quoi da vandi. Gant unen da ena meso kajiman, ja. E do di mesit quoi da bretoun vel just. Hag e do ya di da zala, ja, a reio da vambil bemse koadur, setu. Ah ja. Jo had lood de Canada, memmes a rau gavrezel peverzeg, jo had lood de Canada, da re familie. Ah ja. Hag zo tao Canada, unen no ja ral zo maroi. Mes modal unen zo bet deut en dro, ne bet neus berenket gortos ja, isloz hag interkam, a rau me bet neus gelet an da Bretagne en dro. Bet deut niantao. Neus bet deut... En is de Canada, rau gavrezel peverzeg, da houde, no ke bet deut ober vrezel e France et do insoumis. Ah ja. Ah ja, bon se oa. Hag ouzen o bet galvet davant da labour a baz an Dordogne evit chikour o c'hoar. Ja, blave stregon. Eg oa prometet leiz a draoù d'or. Ah ja, jo prometet din velo leiz a draoù, ama peho foustaz ribi forspeg men a traoù mez. Mo ke get ermiz eno pa mogole va mam on da ger evit bekuntan don da eul. Nemet va hoaral din no ger c'hoarloaz eno. Setu... Bo i daouzeg loaz pete gize c'hoarloaz edo bedeno. Tu me gur kontant don da ramplas mes. Buen mo komprenet de ben... Kar liket da feneante ido meno. Non. Da bember vehe lavar din sevel hag da hanoz, duehet memmes va brukaer vehe. Aliez an ternoz a raug mazet da gousket. On m'a doué. Fouenn a roet en e genet pe nga ger, da park, a pane he drebet o fouenn da houde mare uneger an ternoz e da gasseno d'an dour. Vehen distaget da gasseno d'an dour rivier jo a kitchen. Non, nik ebet o feniant e kredi da han. Da bourren eus beged eno, kenan. Ah ja. Hag neuze modal ar butun neuze jo a hier, nemet jo a tud a vro e deuet a labour da neo, kar nin e houillem ke labour da butun. A butun a houlen kenan e labour minutieux. Ah ja. Ah ja. A butun vehe adet vehen mis meurs pc, e giz saladen ai. A gout eze nevez amzer, fin o nevez amzer, vehen piketet. Hag no ken met en nombre, no ket droit nemet da en nombre a blantenou.
En dan ze pante loden ne muur loden beter. Da ha pez da ha butun fournissen in er stad wat quoi. Butun en kebe ha 10 vicus 10 rufen en delio a tout. C'est une vision de prime. Hag ne droit da la ka mieux ha planten a blaes valer. Se tu rehe tu da vrose o ni la bourre en dour ge fournisse dour deo. Hag la ke a peza yo da la kat car teile renke kena. Hag la kat ludu toto même se le kat de vit. Hag na la ke an delio de be a finor. Ah ja, bravo. Lui antoch. Kals se tu da hude ven piketet. Da hude we hen renke pave he endik pezauzeg feljen dar pe planten e ke droit da l'eskermur car na he yo vida hoornamen a regie zo a surveiller tout na he. Ah ja. Ah ja. Ma tuter ien a baseye. Ah ja, lies. Ah ja. Ah ja, ba ja, ni non no droit bet vare. Donc droit ne met da plantaneo a da recoltieneo la caneo da zeha da la cadaneo da hude ba kashu tout. Mais ana yo labor bomina. Se tu pave hen piquetet da hude we hen loske da greski ag we hen khonet da ag we hen leke de penons nike da difficile norjalen we teider partout da yo erlum me pad erlum we hemose. Ja. Aga fast da glum po blanten da lakat. C'est yo a monté un 30 cm benag très peu uspen donc ce que joue et très peu planten. Ja ja. A gudeze pave he dek pezausek folien e we troe do venu. Da cuideo da zevelke nuelor. A gudeze e kishen pe folien azave bourgeounu. A gare herenke be ha tenet kuitu da bourgeounu ze cuidie. A blamo da reiners Da blanten. Da blanten da gedandelio da gresi. Ja. Mais la varedam intron pelen penos e neo o plan butun. E plan butun parce que brûle jamais. Nan. Car pas de vrezel ni nos bet adet butun on. Ah ja. Ja, blamo wazad jo e chike ag no me parce que moi ebreur on nordon non yon no deges. Ag no bedigas gushenade. C'est me donne rien à tous donne rien passé madame. Ah ja. Ah ja, passé madame. Ama wish begele ko butun ye mes a un zeu yo no autorisation dober. Ah c'est tu. Ana vez roi d'autorisation da département d'Ordogne à l'autre Tegaron ma die Josie. Il donnera bras pe Oh ja, ben oh ja, vez mais bon mais montre 90 cm de terre. Ah ja. Ja, da handu à peu près, ja. Deliu bras, melu deliu. Deliu bras, ja. Deliu bras deliu bianor. Je dis, c'est parce que pas da gudeze ne pas ben pe poen au trou haneo. Na mis kengolo pc. E renke de ne have renke guiska haar tot haar we guisket palenukosa ga drau e helke den kuit da bimi deljen met. Ag ne we hunen no trou haar blanten. Ag nal ag ne have tu da we helke da blanten de ama var o brech. Ag reheset ag saneu betega haar. Ag haar yo tu de vidre kemer da neu vid la caneu. Kuid deu da we roget tambet car Ken kizi dik sa wa. Veljen nage yo roget da veljen nage yo reformet. Petama de we yana tau ja da reformet we. C'est tu ana yo labo bominop. Age da hude pave discarge da ha e we hunen gander guntel o khobaren nantai e pen mose pen na gorzen. E vid la canane os distribil ba en nangar special yo e vid la caneo da zeha. Ag ba nanger ze yo fil de fer ag be leke da blanten da jume as distribil no ko da gorzen ko wis la der panons peta gist brûlu. Ovege wala ke de istribe legise pas de pal e ranki beleske da zizeha. Bet pas de ermisanter pe près we en loske da zizeha. Ag pa we en ser
Ana jo en angar en gawe jurandeer speciaal en angar jo speciaal ja. A goed ze we hen die skare da se daar tout de Gisbugal Levien ja gwir memes ja. ag we hen leker da verniu ag da hude we tenne dan delio kuit da har gorzen ag we hen leker tout de memezir paju memezir de lo der bete 30 cm lo daller de 30 ag we hen leker da bakaju en vel tout pet pakka de we anter kan følgen Ja. Ana have lekker tout de bakaju de hude de Voilà ket an delio ervez o brasente. Oh ja ervez o ja de kar soise de don kauder ding e la ken nachet war an daul was ik weer pen jo le dan nog c'est u an delio we 6 sort kajiman hier der mose Ja. ag lekker tout de bakaju mose ag an delen ma visce roget pen da managa jo de lekker de gostes ag in tieges jo ke zo de zel her uspen de dupe der blanten no droit ma keres de meis jo ke droit de zel mir na jo surveiller tout ganda regie quoi Ja. ag in derwes no vid de monde gasare dan da usine da musidan en cassette da sita quoi la ja ag na jo labor ag jo do que squeezes ma que ag labor ag hegele dobre goan pa ve ke voyen da vonda ag piju zoye parce que ma value hegele ma value ve kana wene hier memes Evit de koe an nade, pioner e an nade. An nade herot, an nade herot deho. Ja. An nade herot de hat selectione die quoi. Ja. Mais de speler te we nous arket. Ben regie ro na hade ora. Ja, mais des ben na no jo ke da base tu menag we. Hoe dan ke da bler do in. Non. Non. Amma ba handor donjer en le tabac blanc en da. Ag nal jo le tabac brun ag jo vid prisa mio hennes ta on himal da veled ag passer ma da rache an ag khalite jo mat surtout a blamor de de go droit de la camio a blaves valer a ma don fal mai don du pc pe louet pe ndramarag mose e ve he ne ke zwa da la kemen na e o vunition Ja. Ja. E mose zo en c'est tu il juste pepini a glaske oberguella maheli. E no ne rien ke da man. Ni no rien ke kasse ribo da gen dieneures kanem da Bretagne. E vid oberaman ag da guma saman ja na tau ne versen ke kals. Neme de bahanties manuriu agentie jo que calza du ne donc d'habitude das reviaman Pe la ken var baran. we drebiren jambon o unan jambon geren o unan ger ja pave la had et puis mort et no tout dans mes ayen ne he doit de drempa o suben a godegen ren na Ja. c'est tout dans ni on ne burgshum ag tout vil juste na jo tout ba khantour en da beta anualet ma ke Ja. ino hege da khantour men na jo bras genau mo gen jo da kajman da otisa e yo ba e ba ze cheminal ag ne jo ren mela pot ag ino la ke bepsar légumes bas haricot lona ba légumes ag degen a bohen ba hanen za zuben ze hude ag heleket war guschen golo war da hude pehen pos a toden dut war dro no droit de sonde da de gemere de ban zuben na hega en drol me bedun bedie gad war so biteren ok had de suben Ja. a ni renke opere vil we just Aber wel just virenta. ja geno a mor ha jo a mor niket gist a mor so vad ma do mor ha no divesker ber mor du
met friouir, vraiment, évidemment, de glace, les truffes, le diamant noir. Ah, ja. Hag mes obédier, gad mort, une van ogos, Always. hag staget a gorden da hentrot, hag doe, dignan a gwezdero, de glace an truff. Hag, c'est tu renken beha vareves, pa furie, renken kemere da, ja, hag tout la mort, hun bedia var o trebi a mes, da gwezdero. Ja. We leun a ves, hag a mort as rebenai. C'est tu en kasse da zivo la mort. Hag lare din la kadeves, car dignan a vehen, hag ket deux in entrabe, ken na geot na entrabet, eno signifie jo a des truffes. Ah, ja. Ja, na jo a ermerk, vi de la mare dama de lebeha. C'est tu a pimo a furie non a tulu, car na zo champignon hag zo souterrain ma ket war coin. Hag na et nous brut kenan le truffe du Périgord, vi d'ober le foie gras. Mais ranket de peus kautu de zarfro evit des skiendra a dorn. Oh, ben ja, tu da vro jo a rehe jo a taon neus brut memes d'ober guzin special, mais guzin vat. Gret ga trau naturel. Ah, ja. Da har an tieges. Hag taon neus brut se, hein. C'est tu meus gen mer a vicheren o... Mais me stra peus kai drôle sur avoir da ziou lar mor. Oh, ja, mais ja, ben meus beka en drôle, ja. Mais emoceido, hag... Ne oa ket reziez mire de zar mor tibi an truff. Non, drôle eo, non, no ket non, toler an neo kuit, gant o fri, hag nemet renken beha ad, hag penaos lodal jo da vro hag no a chaj hag jo adreset vid an nahe. Hag a chaj a zante c'houez a bremañ, tao bremañ memes, reon ga chaj doa, nike ga mor eon ken. Car memes an moudegez eno hag reon nahe din. Neme bremañ, bet neus beget betek kantonen truff, eus en ket peta lar nahe brezounet. Ben me ken evel. On ket gwest a lar eder. Hag a bremañ in en gavet reon ket kalspen pever donen gen. Ah, nan. A petra so koz ne zo nebeut ur Houez an ket. C'hant neus ober kultur special, mais nik en gavet hos keftin d'ober. Nan. Non. Mais ar mor ne oen ket desket evit ober an dra. Non, mais drôle eo, ja. Teuvigise. Non, mais tout da mor ne rean ket dim. Tao gasen vano, viz, quoi, ma ket id ober nahe, houez an ket. Ja, ma mor ne gemer an ket. Hag or vez neus ar vez kaet on truff vi roet an dra benang de pe nini tra. Vi récompense nae. Oh non, drebir ar mes kenan. Ah, ja. Ar mes. Ne oa ket fot ar kar gant an truff. Non. Mais hag ne loske bemdist an emes mose, da bourmet. Ne oa ket reziez kas on doc egiset. Non, car habitu de noa, pa ve hebe dervish, pa ne tanvet. Ah, ja. Na ze a unan, vich o me hebe ar an de eul, memes. Da houde no a pez rea mie oa gwin a valach no a vid a ger, vich o ve varitena da verza pas kalz mur, a vinien a jo deud a koz kenan, ja. Hag jo a mareet plantennou hag da fedeo bet chanchet don ket chanchet da naotrou fotek enean vich Ah, chanchet. ja. Ne poa ket droit de change plan negiz. Ah non, ket droit de régisseur jo, hein. Hag doe da la kadeus, war trou d'an traoze. Mais an dra oa roa giz amzar gouz, ne? Oh ja, da poentse memez neus bet va brekaer neus bet nor leke gwiniz val er gwiniz. Hag bet obliget gant da régisseur da freu an tam douar a blamour elezen a jo hag a vire da an dud da la ka gwiniz val er gwiniz da poentse. Hag a jo a elezen hag a jo a... An neus ranket ober? Ja.
Da pontse pedon me no ie eve de nature dar gwinis. Gwil da rech penams, ja. De nature de heleke de lusu e tuas quid Husen ke Peter rien gadare gwinis mena jo elezenal. Hag ja. E war blige de dobar. Ja, oblige den dober hag no surveillet kena wehen gad e regisseur rehen no e regisseur genez doke ba e doke de no elach gedi. En as a Paris sénateur edo setu. En as heke wat no rale den don bimes begul ne don da ba ni grand pays en op segur ni no kennen met diogram ba manner makeo tout da montre jo bo ja. Nej, pekram no no løna reburi enen no chiminal ou brau spontus. Ah ja, mais na jo ser quoi. Du nemme beben amzer da zelle da na. Ja. C'est tu vidéo ar zaoud na et en pelen penos na vi andra pugum man ne ket man ne wakelez na. Pas indi no na jo saoud mieux vida boucherie. Jokke kemesse kenet. Jokke da diege schubras. Ah non. Non, jokke da diege schubras. Mared nemes niken de jene de no saoud. Saoud ga labourer en dour. Ga da saoud ze orien mared trawen. Ja. Oui, va brurkair justement na yoia da gauda notre da berigue hag no lare di me pesken mesternia neige na da basela rastel var en tamdour e glach jo bedet evidramaz ar penou. Hag me gave din miche gwizet sternia negen la kata joug den mat. Mes fesun mo kelke da joug star da valach. Hag pedo de tom no a neol de gour da negen mes da halimoun hag de breskin. Hag do e bourg. Me haloupe var eler me. Hag do nenti e dorenti hag jo en ar glas i raha. Hag do arretet no panogole de neige nal di raha e do chumet da za. Si tu peux aller récupérer. Hag gelle mo gelle récupérer ne. Autre traus vengagen ne no ja vi challe don bedo ver Casaman hag jo 9 kilometer da va her. Va hoor na la din sal amzer pust von der Gasanaman und der Grand Désert. Agena za jo une hag jo ambassadeur, bed ambassadeur en Angleterre même, c'est tu. Anna jo man bomina bien. C'est tu on est dit plach jo quoi, desige me han. Hag in don gasse de duer de la moge de marade helinke do was ro hag nos. Jo la din ketau. Hag in zon in lor zon en ro kremet de vélo paquet d'entache. C'est tu deux de nos savarnon. Hag moi menar pet kilometer over kreiser khwat. We willen ke liu va dauern. Jo ke gulu beganen nag nen trabet, tu en don was rot. Hag moi un spontus. La ren va vater kemen un moi de chapi morgu spen manaka da ponse jo ein hos maret. Ja. A kenta mo gule de hulu von ton dirachen muss warnen jemsta. Ag re meio tisken re jo pinje da rech. Dat tu gulen dingen kivala. Piu zo von naig. Me mo arrête de commencer de lema. Ana cherie nedo. Hule na plag dingen ag parag mo kada hulu. Setu mo ringchen pa je namen. Ouspen et l'air chicora no. Oh non, da hoede no gulene vano digenen. Peano pus stimolare vano hag me khwinoch ket a Bretagne. Et me. Ah, la zeme mesoye. C'est tu puisque down maison de gassa hanor betega jusqu'à la clairière quoi. C'est gina miché. Kassan da non mais muske da hag de zige za hanon da mo ke be da man be non comme il faut que non bet unan jo da rausen hag nal jo da ha kemen vin no la redin. Ah ja. Ja. Mais da vano no changer de don breton.
E ben va brocar io vedo de brena saud de Forlanderne. Hag no kaseneu en petite vitesse par nervagun. E don le ken nervagun agea no agreda nen gato. E a jume da rei dur de o bahagariu, a da rei fuen de o trau. A ben me do engad en orde a un e baha egar io a bet da opedri le evien da ja en train. Ja, mo se o. Men ne oa ket moyen do barafar gant saout en Dordogne. Oui, Ur do- ken buenal... Na, io a chatal limousine non ket chatal mat da leas tambet. A rema io a zaud divadroama io a saut special ui re leas. Me a rehe no, a rehe don ket ninke sau leas on kak mese quoi. Ah nan. Oh, ma vichen bet goro da vichen nische kred a man gistarali kred a me. Non, a rehe. Ne oa ket mod bar vro. Non, a liu e los ke vangno beteg ma vehen dileset. A liu e vehe a lies c'hwech mis pe ouspen. Liu bras, liu limousine, a le chatal limousine. Eo eno quoi. Men dra oa bet or gustran kasa ar zaout eus ar gar beti ke Ah ja, me tout da bourkiz a yo a deux da zellet. Car a nahe yo a un événement deo gwelet a nahe ar c'hengaoudeno. Ah ja, hag a nahe no ket gwelet dienna na gribotat ken ebet. Maret da ha an dud eno. Non, no ket... Men ne vi ket gwerzel leiz na den dut. Leaz ve gwerzet ni a verze an taou da Dudenburg litre benageno. Ja. Ja, da an usine de ie da an usine de ie estranjourien italianet da espagnolet. Eta benag da brena leaz. Ja. Men an dut e oa vor petraman e ker rog ne oet a vreton e di penoz eren vi kaout leiz na he. Hus an ket, montre hus an ket penaos ege nehe leaz. O kred a be nehe leaz. Pe an usinioù pe hus an ket. Pe menag montre a roi me stan ta menag vi de gwerz a leaz. Ma roi a vur jou mo leaz kat e pelloc'h. Me ma vez ket goroet zilez o iunen. Set u mos e montre lod a roi me sta vid kaout leaz. Ah ja. Oh ja, me jonge. Laket e vi kalz a draou ben douar ben Dordogne, me a dra en ton pelen a vi pinvidig en douar me mestra. L'ech ma edom ni yo a penuit en rezon a ben. Na yo a dans une vallée, ma cœur hag a he de peptra pe gwiniz hag se mais an du tout a vro ne labouren ket kalz. Ne rehe en guntant eg an eubet eno. Ah ja. Oh ja, no ket tamm bedemel gistama. En disemel. Don ket a rehen ne labouren ket kemen nem guntantig an eubet a rien quoi. A beva divar gustos jeges modal jo ket kalz hag a brene o leve. Jo ket kalz a dud a vun no leve. Nan. Non. Gant ma hellen pa ego metial. Ja, ne a glas beva, en kemur. ne glas ken kemur. Non, ne ket tamm bedemel, ne ket tamm memes bius. Hag gado dilia da rean ugen las pedrigon, las ket memes a pez a rea pinvidigez eno eo an usinioù jo eno ie. Memes ta kenan e verz an ozraou ie mare de verz eo lugumachou hag se tout ba an usinioù zeo patates hag ozraou. Ja. Un var bourgelech medom eo a en usine ober une fonderie an erniaskoz e diaset dit da veha da passer l'er vourn an dro hag veha get tachou hag Ja. a Vi poentennou impliget en dro. Ja. Hag pelo eo en usine all hag postajou konserv, postajou sardinet konserv. En all eo pelo hag chanchouneier. Se tu oa on teng mar de labour vid an dut. Vid an dud eo labor Ja. mos e ba an usinioù. Ja. A pez meus ka dro leo, men vil just a rehen ego zene me patoa eno. Ni bretounet a yo a gwelloc'h e galleg egen ma zo do rehe. Car a rehen ne renemet koz al patoa un français écorché ma geoc'h.
Hag Parisien jo eno, hag la redem, hag dud eg halez, un bemdis hag la redem. Rui pa gozer galleg, gavoz e galleg. Hag pa gozer brezhounek, mais a rema, ne gozer na galleg, na brezhounek, pa zigur, c'est un français écorché, quoi. Mais rien que gozer patois, de ouie, pa zend vers an amant. Ah ya? Ah ja, obligé de kajumant, da houlen di gato, ja, patois. Per jong is paket mariat gerju mosse, bema helchen ket op ona ken. Ben met un bet tribloz eno, me ag prene passe mat an eo kozel patois. Oh ja. Et moi, il sort vers un amant goudézé, metra. Ah ben ja. Oh, me poan me vers an amant, neme l'arndeur, a blamou da rehan usiniouz e mo kalaz mieux a gliantet. Me modal var a meas, don ket pinuidig an dub den hag neuenem guntanti rean pa da zizun zantel bichou e gwerze miur. Wezen ket bamo do bata a pave e patates neves. Neuega an mad en tamaman ga patates neves. Ja, pave e poen a patates neves. Hag lodal gemere pa da zizun zantel wezen ket neu lak en naman ar bar amate. Et l'air tibi kitzal? Et l'air dribi jambon rean un. Ah ya. A pez me ka dro loa, ne rengaouden chesakoum peta edo a zistribil da hagwez ba sir lien. Hag ma goulenne digedun peta zinifie nahe, ahe mar jambon seha me. La ker da seha pa vehen bet, la ker da chelan, e vehen la ker da houde, vehen losket pa trezuzen e chelan, a da houde vehen la ker da seha, e barze chimina lehen passe den tachade. Ah ya. Chiminal. De vogel an tumit. Ja, da houde vehen la ker ba nerzach, e mo se pa den tachade. Hag nahe jo jambon mat kena e trohet fin kena hag jo jambon mat kena. Mo se veben. Ja. E penaos ne oa digemeret a vretonet gant tud an dordoin? Gaf ket dini, chen bet digemere fall mem sta. Non, idome meus ket chonjet nahe chen bet digemere fall. Mais mem sta em consideret gis estanjourien. Ah, même estra? Oh ja, des émigrés quoi. Des émigrés un peu. Ba mon a rien comme comprenne un réseau émigré, ba mor ne eus ket taou laouen mont broyoual mo se. Et vil just quoi. Tout ma de charme, ma très hen ivi chien vel no hen verie setu mo se. Na hen neus belket a hanom da murt da supporti tout en dut an eus droit a respect. Kalz bretonet e oa in dordoin? Oh ja, Mariette. Et surtout de l'er medom ni da zuer no ket kemese. Mais l'er mon bet da genta va brekaira. Eno a jo an vad man a repet familj leun, car va hoar jo e di da zimezi. Hag setu tout da vretonet e jo va ro vel just a jo petet do leun. Hag meus poltre da hag ziskeus tout la mat a vretonet. Nim da rempred e a vretonet e paien egise? Kenan. Ah ja, da neil memes lo da jo a chorez, lo dal e lo te garon. A lo dal, deiz gwellioù pask en engaven en dordoin, deiz gwellioù pentekos zachen da no te garon petam da chorez. Ah ya? Ah ja, a re yaouang. Ya. Yaouang, surtout da rekos, zan kekemen. Mais a re yaouang kishou enem glaske, denem vele dendra na zo endra bomina pa veheret pel da habro, gellout kozel brezounek. Ana he jo a bomina. Dem gellout kozel brezounek, ar te gedi nike de galle gezem. Ja. E brezounek zeo zem tau. Ja. Ah ja, na zo endra. Hag jo a c'hweg dem. Ja. En e peus ket bet de klasket ober gwilioù e treor? Jo, greade e gwellioù l'arendeur, surtout memez menon ket bejamez, mais an omonier jo a e perigue, unas jo a no labour kenan, parce que no a tout an departamentoù war dro kacheman. Mais an omonier e oa deus breiz? Ah ja, d'ar breiz oa. Da diocese Quimper edo quoi. Diocese Quimper no a désigné da nec'h da vonaoul. Hag da houde bet da ren dro, da pleh edo. Hag da houde sedennal
En autre meveleg hag zo be otao. Dus que keizem lenne den urio me skrive ganta di ar ben a bretoune den Aquitaine. L'od d'ar eva hoar ama ne fotekete choumen oken. Tu va bakar no gazeten ne le courrier du Finistère ne bepsuzen et le petit breton. Ah ja. A pa enga enes ne force pa vi cher mort var gunistu a tout dan dut a zeze da handaol la geve Helene da penkenta betege penduer. A pa enga a journal ze Ah ja. Ah ja, enes Helene tout da var petit breton no gele de yoti egaichu da versa. Ma Melissa ge yoga no prenet. No prenet den tieke zamako. Ça tu mo se ve me courant da tout da pesa passer Bretagne. C'est du un dra et war rappel de Zarvro au songe et voyat au Varvro quand même. Atao. Ah ja. Maar ben lood nus bed na mastale de non, a sepanda handud lood lood so beschumme de non, mais le maria de so bedo de vro en dro, hein. A fos pegon appel e oa un deut an eil deus egile, ma oui or ne oa or breton beneng deus o parez a pi klaske gulne. Ah ja. Ah ja. Na heve songe meus da ha notegaron na jo deut. Da ha notegaron hag da Jorès, jo deut ar vanden dudal hag jo genidig d'ar klidere. Hag jo deut tripe bever. Da velet bretounet an Dordogne just. Dre ma war ben Dordogne, petra neus manket d'or ar muia deus Zarvro. Da ha vro, da gent a tout va zut, hein. Va mama va zade vel just hag va Jorès. Hag a pez eus vel kad an diesa oa, et don eno, hag ebreur, c'hoar din yo dimezet, setu vel just manke bet a friko yanke. La radio gadin, O meltol. zeus ket arran da baia da voyage dit, hag fors penz et don reioung da voyage i unen. Hag da houde en 32 ma radio dimezet ebrural ma don dare o vandanji panderves. An derves e pandeiz na meus beka dies. Ja. Ja, na moka dies. Ma mo revelen tout va zut hag an amezaien hag don eno, quoi. Moka gila don. Setu jo promette digne ben pesegur o kebede da Bretagne, da friko, peus droit don da vele da vreur da Jorès ma keres. Setu don laket den train ge jo la digne ben ba perigur en kechens train hag en kemere da en train beteg da von beteg brief la gaiat. Setu me jo en train mo ken per zeglos da pemse per zeglos antermatre. Den train, hag perigur don diskenet perigur jo la din disken. Hag mo diver lorez da hortos an train. Hag me jo in oud ba gar en o gar me man ar an keer da velet peta zonez man da brina en amalak des ribi. Da houde mo kollet da nen gang ken an nen zon dro da gar. Ah ben le film me sta en teod nu mo sa du mogulen de degunen a plehe do an nen don la din psken mon te da rue en gai e gar. Setu da houde pet an nga var ge e mo gulene de ba rios dauste entren jo da von da brief la gaiat. Hag jo la din me pesken gulen dige zenne sa ni zo var ge. Le ker renseignement var ben, setu mam no la din me pa na pesken mon hulen diga ta penange. Setu mogulen de gata plerma en train, hag en train jo deja o vanavri do von kuit. Hag en kregi diger yenno hag hop, fulti han ba en train ka jemon quoi. Pourquoi que je suis en train de gueuler ici dit. Setu mo se. Ah bon, na no le ket diga skien dinje. Da houde pe don enga de gar leg met don da zisken mo ke gulle wa breur reisel was jo. Dus me ville de forget, je miesta hagar mo gulle autobus. La ding pues en autobus pues da gemere da pues perverse kilometer over de hoede bij een autobus. A me mon da hulen dige da une jokischen an noor. Agan unes an autobus sehr betege leg me do brugschum. Me nikete o Erbulin na la ding.
Jo, ben mee o RV me. Wel eraf penal zo. Ja, Donc c'est une zo je doet ga hanen na gena je ke da hanen ken a me na jen ken ek me ken. ja, c'est wat ten, mais... Karine za jo da hager déjà da huni de vara pe den meganet. In jo une da regosa go zo beota go zo hores. A me jo a wanka. C'est jo do ja do ik dreum que je man que c'est jo perverse que bem zeglo c'est dreum. Et mon seu. Pardonju we hegret, pardonju deis pardon folge dan neise wisken golo. E we hegret pardon, ag we zeer we hegret pardonju ag we doege de crashu ag Ah ja? kanet de brisonek, e wil just ag red over en u brisonek. Kanet de brisonek. Patrones sous folge dag tout ja, na we hegret. A die blas er een dut wie man dan officio. Ja, da gommen samen. Mais aan de bedoen bedoel de l'escalier. Da gommen samen, ja. Mais beden bedoel aan de bedoel de l'escalier, quoi. An du deno pa gommen labor benak, pa gommen vendange. Petamat tru a neost. Gommen tau de zul. Ah ja? Ah ja, na hij doa o his. Ah ben demain on va vendanger, c'est ja. Mo se doa his kato. Mais jo ke da face tous en du deno kalzen. Oh non. Jo ke de kalzen face. Nimme da zul da gewil an anon da zul blunju. Ne we leun chegen elis. Na jo sacré de vito. Ah ja. Mais mo dal rest Da habloz blo, nitra. Ah non, non ta ramacho jo e be tut. Non ta ramacho e tut. Mais l'autre je me mes mais en fin ma quand je m'en avais leun an elis da non ta ramacho quoi. Ah ja. Ah ja. Pen oa pardon ar folgoa de genor, tu d'an Dordogne ya ye E due ie, Ah ja, ja? donner an ie, ja. Ja. Oh, ja, oh, e don ket deud don ket gwele fall a vretounet, hein. Non. Non, gaf ket din. Non, deud mat. Hag eno surtout de labourerien. Mad edon da labouret, quoi. Ah ja. A brud en oa da ve ha tud courachus, tud gis ma zin, ie, quoi, e guriones. Ja, dus kende me dan da vele da tout da peza basse a he. Tout da an dud a Bretagne zo bet courageux a tau. Ah non. A loene de jo loget gwella hegen ma dod an dud. Alias jo kenne met epjes. Hag jo ket couloir ben an travet da Hannover, inga estastun ba ha. Die stuber pen. Ja. Non, a chatal a pesa jo a eno no kavet no aprecie de an électricité. Eno jo da ponse jo électricité, jo ket da lutte geno. Da lampijon. Nemet a chatal jo tout dingen mem stone. Hag var a chatal var a zaoud ne genne da jo rignol ma ket quoi pe penaos la ina hag eno ve helket a fon hag o penu a zaoud jo o venu laken a bassin ba hanentul hag bassin ba ranch Ah ja. evit dribi Ja. manjour jo ranch hag a zaoud jo a chreu mez tout eid jo entul deout da basser lo herniel da zon da zribi ba ranch. Setu ve hero deu boe ve lasket a fon ve discare deu directement ba no manjour. Hag dour e meraler jo a dour e chreu je memes. Ah ja. Da ponse déjà. Ja. Setu na jo en avantage memes da. Tout an kau jo e gu dingen en doen quoi. Jo ket do va bernio kolo e mes. Gis ma ve hama e ba antieges lach me dom. E jo antieges brau kar an tam dour. Den tam da stun. Tout da ge blenen. Plean gena hag jo deg da rezaret pe uspen. Eno do tout nemet a vinien jo ie pen. Hag ar vere de jo pen hier an outru no gwerzet en tam dour vid over vere de pen an dour.
Hag modal eno eo a gwez kraon gal. Tout ar frouez, pechez, briko, bepsat frouez tout, met frouez hag eo bet greffet tout. Frouez hag eo a greffet hag eo a lignet tout teid. Hag en toal eo a eo spen daouzek dervezar pâturage ma geor feneier ne. Hag eo a en tiegez brau kenan edo. Hag en war dro, eo a mare a dour. Setu eno ar gwazi hag a chanardet hag a setot an oa plas kenan da... En tiegez brau edo kenan.